Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ha? At datan dito'y batog ti balayaw, tataba daw. Mudto yan na tipliti yaw. Manaw tiplitek. Sa nga gasaw. Mabit lang nga raw. Talaek ti sa nga gasot iti pulsak. At 50 data, kwa raw. Tingyaw. Inton maminsan manain. Awanan niya man na. Mabitang. Andan samot na bati yaw. Ha? Ay, awan may. 2 karton ken may sa abaglaing ti kargak. Sino nga iti aking kukuha iti tabag? Ay, kung nakidialo kukuam. Ay, saan? Ay, mga nukukuha dagiti muna pa sa hiraos. Sana balay, i-turn over ko langan iti barangay haun. Insublim ka din ti bagan na bati iti tricycle mau? Unta ta, in-turn over ko iti barangay haul. Tadyak mo't amon no asino ti aking kukuha. Kahit hanya nga iti linaon da jabag. Nginginan a laptop, tataba daw. Aya! Wow, saan lang nga day ta? At dapay kwarta, alinaon na. Ay, just kay. Ay, no amok laing ko ba? Ay, napauli magkamot ang tataba daw. Ha? Ay, dalaing nalagip ko kwa raw. Siguro, bak nang tinakaibat iti dayjayan niya. Siguro, diyak mo tamamaw. Ay, sayang! Sayang at talaga! No amok lakuma, inala kundi jabag. Anya ti sayang ba daw? Ha? Ay, ikwa, ay, jay, kwa, ay. Anya ko, ada ka di manin kalukwan a planom, ha? Sika, ba daw? Anya kalukwan mo ta sasawim dita. Amo ka, day tanga style mo. Tapno saan kanyag panunot iti dakais, ibaga ka no anya ti sayang ibagbagak. Anya? Adda na bati abag iti tricycle ni Kwarog, kat nginginain a laptop. Kain adda pa'y kwartana. Sayang nga raw tasaan ko pa'y langay nala. Kunak ngamin ano kukuha ni Kwarog, iso asaan ko akinot ko te. Aday taka manin ako na. No saan mo ako kuha? Saan mo apaginteresan? Nalawag! Jay! Aw, anya ti araramidam dito'y balay, Jipaut. Papayaban na ka ni Kapitan. Abay ka now. At dayjay barangay hall ti akin ko kay ti laptop ang nasarakam. Kat kaya't nakakano ang makasarita. Negosyan ti gayam ti akin ko kay ti dayjay a laptop, Chip. Negosyan day. Ay, mabit lang raw. Tag-shower akbi 8. Uray sa anon, Chip. Agdardaras ngamin ka no. Mabit lang mo ti panag-shower ka. Sika ti makam mo, Chip. Sumaruno kalatan. Why? Ibagam nga umaya ka. Taday ito naka-envelope nga negosyante kani Kwarag. Napuskul Ada ako nang ka. Kapay nga itakalaang. Ayan dyan negosyante nga aking kukuha iti laptop anabati ti tricycle ka. Ay nagsublin iji ilay taada ka no napatag alakad na. Nagbayag kan tumay. Ay, agawid ak nga ro din ang ka. Ay sakbay ka agawid ka. Alam na ti imbatin na kwarta para kun ka. Kwarta? Wen, timbilin ng itid kukan ka. Negosyante ti akin kuko iti dayjay a laptop. Ket napatagan ko na dagiti dokumento ang nakasave iti laptop. Manungay ti inted dayjay a negosyante kan ka, Chip. 10,000 pesos. Dakkel mo't gayam, Chip. Una, ta negosyante kat nga raw. Ano? Anya ti kayat mo, ta ilibre ka, Jipaut. Uray, soft drinks kan tinapay laang, Chip. Tanga ro din nagmerinday di teresina ni kagawad ko anang. Ay. Anya ti kunam Kwarog. Sino tinangtad iti kwartakin ka? Diyan negosyante nga aking kukuha iti laptop anabati iti tricycle ka. Manungay ti inted nakin ka. 10,000 pesos ay. Wow! Ay, nagdakkelin Kwarog. Mangibalato ka na. Anya nga tano, ilibre mat ni tata ba daw, Chip? Mabalin, mate. Ha? Mala, sumurot ka kada kamay, tataba daw.
Intayo ag merienda iti Teresina ni kagawad ko anang. Na, merienda laeng ko araw. Di ka pa'y agyaman, taadda. Hoy, Jipot, sana sikati ka sa sarita. Saan kayo nga gapa? Ikang kayo iti sagsasangaribo kaya o kalpasan ti pa nagmerienda tayo. Wow! Ay, kasta ati ko araw. Ay, nakay kayat ko daytan ay. Anyat gatangan nyo kabadong, J-Pout, kan kwarog. Da kayon ti agpili ti kayat yung amerindaan. Jipaut, tataba daw. Siyak ti mang bayad. Ay, umuna akaw, Jipot. Sige laeng, tatabadong. Dua soft drinks kan dua tinapay ti katangag mare. Maibusyo ka di dayta, tatabadong. Sagay sa kami kinituyang ko, Jipot. Mala, agawam ki di mutin ati agpili. Ice buko kan biskwit matikukwak, kagawad. Ha? Dayta kadilaan. Nayon na miti may sapay soft drink kagawad. Kwinta amutain, tabayada kaon. Nay, itaman pa'y kwarog. At da kwarta kita. Inted tinigusyante nga akin laptop iti nabati iti tricycle kao. Takon tuyang. Nay, sa dino tinagapwam? Iji tirsina ni Marikuanang Ato iti soft drink kan tinapay parakin ka. Nangalaam iti kwarta a pinanggatang mo kadagitaw. In libre ni Kwarog dagita. Pangalaan ngay ni Kwarog iti kwarta na. Adda nga rod kwarta na ta into tinegosyante nga akin kuko iti laptop anabati iti tricycle na. Sigurado lang ba daw? Mamuak lang nga gululbod ka makita. Good morning, Badong. Umuna ako na di bangkag tatuyang. Nangan kan? Nagkapiak laan. Mangalakan tulangan iti balon ta. Anya ngay tilutok asidaan ta. Antaw ti 200 pesos. Gumatang kantaw ni Teresina ni Marikuanang. Anya ngay tigatangag. Uri anya. I-budget mo daytan 200. Taday talaangan tinabate iti 1,000 ng imbalato ni Kwarog. Ala, siyak nga rodon ti makamaw. Ala, ibalunit mo na saya at to'y balay, wine. Ang mga noo may tumanan dagitag tatakaw iti bagas. Wun, siya kaun ti makamaw. Muna ka! Mala, gananad ka nga raw. Kompleto ti inalakabalon mikin ni Badong. Agbuta sa klaang ta sumarunuak mutin ije bangkag. Tuyang! Na. Tuyang! Apa yan nagsubli ka? Kunak man no nakasangpot kan ije bangkag. Makitam ka di daytoy. Nay, cellphone mo't dayta. Sa dino nga'y tinangalaam. Napidot ko ije kalsada. Kas lang inginaan pa'y. Ay padasam man nga iyon, takitaam no asino takin kukwa. Adda nga rod password na. Jak malukatan. Anya ngay nga rod ti planum iti day ta cellphone. Panunutak pa ya. Ay nasaan kan nga panunot. Kayat mau, tay bagak na niya taramidam. Anyang ay? I-turn over mo day ta cellphone, ije barangay hall. Tama nga no sapsapulunan, takin kukwa. Ha? Ay kwa? Inton bikat langin. Ta panunutak pa na yung bagdate magbagam. Anya! Rabein ba daw? Anya nga iti planom? I-turn over mo ka di day ta nasarakam a cellphone ije barangay hall inton bigat? Saan samay? Na, apay asaan samag? Nanginang amin dito yung cellphone tuyang. Mailakok dito iti 15,000 pesos no kwa. Na, asinaw tinangibaga. In research ko iti Facebook Ay saus di kagar arameg si kabadong. Isoblim day ta cellphone. Ay, amangan mait no awan ti kwarta nga iti ti akin kuko iti dito yung cellphone no isoblek. No kasta nam na maam nga adda mayawat a kwarta kan no isoblim day ta. Ay katwa na. Ningay kwarog.
Nakaawat to pa iti 10,000 pesos. Iti insubli na ti laptop anabati iti tricycle na. Ay na, saan aday ta ti panunutom? Na? Di ka di maragsakan ang makatulong iti padam ataaw, ah? Ay na, tuyang may ibusin di bagasta. Kat day to'y laengan tinamnamaek tuyang. No mailako ta day to'y, o di makagatang tamutan iti mano a kilo a bagas. Ure may sakaban pa'y ano kayat mau. Makagatang tapay iti appliances ta. Ay saan? Na? Inton bigat! Isoblime day ta cellphone! Na? No di mo kayat! Siyak ti mangi turn over iti barangay hall! Nay, kapanaan ka ba dong? Ay, akwa. Ay, maparak man iti barangay hall maray. Isublik man day ito'y cellphone na napidot ka. Ah, cellphone? Wen maray, ahap, oh, daytoy man, Nay, nginginaan mo ta cellphone day ta ka ba dong? Ay, wen amaray, iso nga ron niya isublay. Ay, kaasi madyakin ko kung ano saan ko nga isublay. Naimbag man, ta saan mo nga inlako day ta? No da dumala nga katamang ano inlako dan? Ay, katuwan, nasing putak ata, maray. Saan ko amabalin at tagi ko enday to'y, ta saan ko matako kwa? May kami dito barangay hall paray. Init ba sa pool ba? Ay, kwa, pare. I-turn over ko man day to'y. Ano data? Cellphone. Cellphone? Sa dino tinangalaam? Napidot ko ijay dalan, Naa. Imbag ta di mo nag-interesan. Si kamot, pare. Oray no marigrigat kami kinituyang ka. Ken, awanin ti maisaang may. Isublik lat ta dito yung cellphone. At saan ko matngarod ako kwa? Ay, very good. Mutoy nga ro din ta ipost tayo iti Facebook page ti Barangay Hall. Tapno, makita ti akin kukwa. Di may nanto alain. Ibagak to asika ti nakapidot pare. Ay, wow! Ay na! Agyaman na ka, pare! Nay, si kamot tada dito'y barangay hall, maray. Ningay pare inteng. Sinukon na ni Maribanang. Ay, no kasta! Agawitan ni Maribanang? Wun, nalpasan ti bakasyon na. At dagagaram. Ay, kwa, umay ko kumasalod so no addan tinangalay ti cellphone na napidot ko, maray. Mano alawas yung tinapalabas. Gamawan mo ti bagbagan ni pare inting kanyak. Ay, wun, at day may. Ha? No, jak agbidot lunis day jay. Kasta ka day, maray. Urayam lang ni Kapitan. Agturong siguro day jayan dito. Itay ka pa dito barangay hall pare? Kwa, tuwa nga oras yung tinapalabas. Ay, pasensya ka na sinukon ko ni Banang iso asa anak nakasubli adagaos. Okay laeng. Anyat gagaram? Kwa, umay ko kumasalod so no addan tinangalay ti cellphone na napidot ko, pare. Ay, uwan. May di Lunes. Ha? Ay, kwa, pare. Awan ka di timbati na. Ay, awan matimbati na. Awan kwartang imbati na, pare. Awan. Ay, na. No kasta, namnamaam nga da ka sukat ti panang isublim iti dadya cellphone. Sa dino tinagapwam ba daw? Ije barangay hall. Anyang itinaramid mo ijay. Napan ko lang nga sinalodsod. No addan tinangalay ti cellphone na napidot ka. Kay, apay nga rod akas ta ti rupam anagaway. Masuro na nga raw. Awan mo't imbati da akwarta kasukat kumamat ti banog ka. Anang isublay ti cellphone da. Imbag pa ni kwaraw. Ay nabadong, uray awan inted na akwarta. Maragsakan kalata kumaa, tada na tulungam. Nuamok lang nga kastiti mapasamak. Saan ko kuman nga insubsubli da ya cellphone? Inlakog laguman. O di ada kwartata kuman. Ay, saan na nasayati kasta? Na? Apay, kayat mo ti mangan, iti makan anaggapo iti dakas nga ramay. Kayat mau? Ay, tatabadong, agbalbaliw ka. Saan mo apag-interesan, ti saan mo mat ako kwa? Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang.
Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun yabida tayo anay Kapitan Enteng. Uy, agulimukan ba daw? Taagsaon ni Kapitan. Aya, sige, tuya. Agulimag tayo nga raw. Patgat! Akakalugaran! Gas pa ng respeto tayo. Dito'y minatayan. Awan tag susugal Nagruna ka na kayo nga tutubaw. Huwag mo ta, pare. Ken, awan tag inom. Kauras nga na makitak dita nga susugal kan agi inaw. Sakti makalaban na. Dalawat! Salamat, Kapitan. Saan? Agaan mo tayo. No sakti makawat. Delikado. Hadulamig. Marikwanang, sobra mo't ngagsaon ni Kapitan. Kunamlan asino. Ha? No siyak lamay sa, nasaya at mo itikas di ngay naramid ni Kapitan. Tapno agbutang kang kwa na dagiti tattao. Una, ngam awan kas kumamot iti baga na iti nasayaat tapno napintas adenggan. Kud talaga matakas dyan ni Kapitan. Kasi tinakunakon, nasayaat mo tapno saan daan laang laangan ni Kapitan. Anya? Saan mo laan nasayaat no naanos unay. Ta sigurado, saan damot lang ay kaskasaw. Ay, sa bagay, adamot puntos mo basay, marikwanang. Ay sa pa'y man buti tiyarak. Gagawad. Mabitlaan, Kapitan. Bitin. Nainom ka de kwaraw. Nabartak kayo ng gail. Nga mga nudiyo kabalan ti bagiyo inton madamdama. Kabalak. Anya ka na yan. Apoy kapal. Madam. Ito nagawid na kiti na dumabisita. Iti na matayan. Kadwan na ka sumagot pag susugala. Day talaga yam. Areglado ang gail. Isungarod ako nakasaan kayo unay ngagbartay. Danag mo na ya. Magururaya kiti order ko nga arak. Awagam ni kaluta. Ipabulod na tilamisan na. Tausa rin ito nga susuga. Wanang gail. Apay day talamisan nga awit mau. Kaloy, pangipanam iti day taya. Order ni Kapitan, tatabadong. Usaranda kano inton rabi ije balay tinatayan. Tadag susugal. Anya, ay makitam day ta madi nga ugali ni parinteng. Kundi unget kada kayo nga agtotobaw, nga wante agsusugal. Ang isumot lagayam ti dada ulo iti panagsusugal. Ay, Jack man amaw, tatabadong. Sige, labsan kayo pa'y dito. ibagam ka ni parenteng, kasla ka kanusan a Kapitan, kunam. Kano damagin na, no asino tinang ibaga, ibagam asya, kaloy. Wan, tatabadong. Sino mutisan na masuron iti kasjay nga aramid na?
No dikit luklukon na lang ti bagbagi na. Hay, suron kam. Agyaman na kayo. Taindig mo ti lamisaan. Dihag na nagtika kanto ti gungunam. Agyaman na, Kapitan. Ni, di mo ibagay ti orasin naman ti panagsusugal may. Wun, Kapitan. Nasiyat. Panawad na kabin. Yawid mo to ti lamisaan ito malpas ti tabaw. Awisik mat dagiti kakadwa nga agtutubo. Taag susugal kami man mat. Ni Kapitan Inting laang ayamot ti mabalin nga agsugal. Uray pa'y iso ti Kapitan. Kas ko na ni Tata ba daw? Kaslasaan mo't laang nga Kapitan. Ta iso mo ti mangidada ulo iti kalukwan. Oy, Kaloy! Itay ka pa'y di taa. Anyat gatangam aya. Kwa. Nanakwa nang. Gumatangak man iti barahan o adda. Nay, di mo kunaan na mapang makisugal, Kaloy. Dakis day ta. Apay ngay ni Kapitan Inteng. Isumot ti dada ulo iti sugal. Anya! Naabakak iti sugal iti rabi. Ikanak iti kwarta banang. Kayat mo asawan, agsubli ka manan ije pagsusugalan. Masapul masubot ko ti abak ko dungaw. Iso apabuludan nak ore 1,000. Jak kaya? No naabakan, huston. Ay, mangibabain kakit day. Anya? Kundi sa ukay ti sangwanan dagiti kalugaran tayaw amang ibagbaga nga awan ti agsugsugal. Awan ti agin inom iti arak. Anya ti araramidam ita, Amo damit akon ko nakladay jay dungo. Sa okladay jay. Damo nga da sa bali abisita adumdum nga. Anya? Ay naba daw. Ay! Kasta unay kano abartek ni Kapitan Ijay ayan ti minatayan idirabe. Kaputa saan nga inikan ni Maribanang iti kwarta pagsugal na. Awan ammo da jay aparinteng. Kaslasan na Kapitan. Mas dawak may. Nuapay nga isupay lang amin ti butos da. Kundi sao nga awan tag barbartet. Nga awan tag sugsugal. Nga misumat gayam tagar aramay. Ha? Anya ngay dayta? Kalukwan ni Inting batingting dayta, tuyan. No siyak ti Kapitan. Adayaw, anasay-saya at teramid kaw. Nga ta, badaw. Nagkuna nga idaulo ang butendag iti padam nga agtutubong agsusugal, Salbag ka. Kahit mo ta ibitin ka di sa nga ti kamatais. Ay, isa na Kapitan. Jak kaya. Hindi ta kayo. Taintaray na. Ay! Kay! Agsubi ka! Kaslasan kayo, Kapitan. Tilo ka. Agawan ket aba inday jayan akaloy nga agtutubog. Songba-songbatan nakidin. Kasano ko mga agbain daken ka Inteng. Kat kastamet ti makitkita da nga aramid mo. Ay, agpapanpay. Siyak nga ron ti Kapitan. Di rumbang apagtamadan da kentong palanda. Tanya ti panagkunam iti bagem ha, Inteng. May saka abos dito'y barangay tayo. Di panang mat. No kayat mo arespetuan kantong palanda ka. Sika ti mangidaulo iti nasayaat nga aramid. Saan nakasta ako mander kalaan? Apay, buska? Kwa? Sabali ti agbalin a Kapitan, akasken ka. Sabali mat nubos ka. Imbagam ka no kasla sa anak a Kapitan. Katpod numay. Apay, nasakit tinakam mo kanya pare. Kunamblan asino ka? Idintot sa saan ka mat a Kapitan? Ay, uray pa sana ka, Kapitan. Nakaskin ka, pare. Tadamot karbang ang agsao. Nang runa, nupudnaw. Ay, agulim ka na. Pare, mano tibayad mo, tabayad ako tibiyag mo. Anya? Ay, naglastog ka mo ting agsasao, pare. Ay, di nakman butbut ngay. Ta sa anak amabutan king ka, pare. Di ka kamalay ngay. Hey! Pimanawan ti loko. Kontrabida talaga dayta.
Ay nalpasan ti tabon kalay. Isungayawid mo day talamisaan mo. Kapitan, Kanya pala ti urayam. No kunam nga ikan ka iti balata unugong kunam. Awan, tana abakak! anya? Di nakitaan iti kastan ay disnugan ka. Hala, bagkata mo tilamisaan mo tayawid mo. Wan kapitan. Kasta, good! Naturay launay dayjay a kapitan inteng. Tatabadong. Rumbang kenkwana. Kat maikan iti leksyon. Inapudno na. May sa arabe ayan nakaturturaw. Gapo iti imbaga na kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ka kini parinteng. Ha? Uray nga rudsi ka? Tatabadong? Nasakit mo tinakam ko. Naturay launay. Gapo ta isu ti kapitan. Mapukpukawan tibain ko kankwana. Uray man iso ti kapitan. Numadi mo taramid na. Talaga apukawan tayo. Ti panagbain tayo kinkwana. Maminsan pa nga pagaramidan nakitidyak kayat. Talaga nga makaraman kanyak. Ibagam lang kanyak. No kasapulam ti kadwa, kaloy. Tapno dwa tamang te iti leksyon kini parinteng. Adamanin natin akalugaran tayo. Mapanak adagos at pakita ta mga no ibagada nga awanak ang makipagladingay. Ay, awan pa'y makalawas tinapalabas, manipod anda natay. Ita, adamanan si Marunaw. Talaga akastaan dong mo. No kada minuto nga damayanak. Di adama matay. Sige, mapan ka. Ang jakunak di ka agar aramid iti pakaibaba inam. Takapitan kapaymot nga road. San aday tasugal kan inom ti pagalistuam no adami natayan. Tumulong kakit day. Uwin ka di. Anya kan ayan. Ay, nagkunang agsusugal kayo dito igit ti dalan da kayo ngagtutubaw. Awan ti agsusugal. Awan ti agiinom. Ay, umasidig ka man kaloy. Apay ka di, kapitan. Kasla natang sit ka sumungsong ban. Nay ko. Hindi ko nayo. Sa anak ka lumaban. Dahito'y matiparakan ka. Ay! Anya jay ko na marikwana. Ni kabadong imbis kumamot nga anawaan na ni Kaloy. Saan? Tay ayunan na may. Anya? Nagtinulungan da ni Kapitan. Naimbaglakit din da nakataray ni Kapitan. Kat di da na ituloy ti daka sa panggapda. Jak amo akas tagayam maray. Wen, iso abagbag amad ja sawam no maminsan. Ay nalaklakayan kan ba daw? Gaman niya tinaramid mo. Rumbang ko mga inanawam ni Kaloy. Angam saan may tanag tinulungan nyo kano ni Kapitan? Kasi now, nagsakit tinakam ka kini parinteng. Agasam mo tinakuna na kanyak iday. Ay kababain tinaramid jokin ni Kapitan. Tinasayaat, mapan kayo agkid daw iti pamakawan. Sakbay abalsan na kayaw. Anya? Masapul ngagsasarita kayo itinasayaat. Tapno masulbar yu ti susik itinagbabaitan yaw. Di yu urayan a dumakkel ti parikot yaw. Naamwak ka ni Kwarog ti inaramid na paribadong kan Kaloy kan ka, inte. Uwan nga ron. Swertim kit di Tan nakalibas ka pailaang wano nakataray ka. Tano saan? Sigurado abugbog sarado ka itan. Daitan, tijak itulok dungaw. Sakit day, tilaklak ka anda abugbugan. Niber! Daitan ti kung kunakan ka. Na? Anya nga ita. Maituradakan a pagaramidan iti dakas. Gapo iti maday nga aramid mo. Anya? Kasla saan ka nga men, Kapitan? No kumata na saya at ti aramid mo. Adayaw ang mapasamakan ka ti kasta. Basol mo matlang Di ka mat ngamin agan-anad iti sasawag. Mangibabayin kakit di Ay, saan na mabalin kanyak ti kastoy? Masapul a bumalasyak. Padasam! Sige, padasam intay. Basol mo nga raud! Anya ayati maalam iti balas-balas. Sige,
ituloy mo ti panggap mo, tabalunatan ka lang, iti agmalmalay. Yan. Madi talaga tirik na ka di paribadong kwarag. Bayan yun, Anggal. Tanuulitan da lang. Sa kayong to agaramid iti aksyon. Narigat no padakkalin nyo pa'y day taabanag. Imbis nga nawain na ni Kaloy, saan tatulungan na pa kiday? Salbak hindi na dyan. Lipatan yun day Anggal. Pakawan amidan. Kastalangan ti aramidan yaw. Makamon kadakwada ni apod yaw. Parinteng, may kami dito'y balayaw, kin ni Kaloy. May kami kumadumawat king ka, iti pamakawan. Amumay, adakas tinaramid may, pare. Nasaya ata imay kayo adwa, pare ba daw, Kaloy? Sorry talaga, Kapitan. Naipasubo akla ang idi. Gapo itinalaos akong tot ko kada kayaw. Kinapudno na. Pagbabawiyak itan, tinaramid ko kada kayaw. Uray siya, pare. Naamiris ko mo tibidot ko ita. Iswa pangaasim kumaa, pare. Pakawanan na kami. Saan na maulit pa, tinapasamak, pare. Amo ka na impuswan, ti panagdawat yu iti pamakawan. Sige, pakawanan kayo adwa. Ay na, agyaman ak, pare. Agyaman kami launay kin ka, pare. Agyaman kami, Kapitan. Ayawan anyaman na. Maawatak mo, taawan mo't perfecto kada tayo at taaw. Di kagdanag. Tayo kagumaak mo't tagbalin ang nasaya at kan pagulidanahan akas Kapitan. Kahit arapidik, tirumbang. Kas dadaulaw, dito'y barangay taya. Ay, day takit ngamin, Kapitan. Ta imbes asikati mangiparit iti sugal, ngam agsugal ken agbartek kamat. Anya a klase ka, a Kapitan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday to'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Inteng. Anyat gatanga, Maribanang. Sa anak agumatang, Marikuanang. Umay ko la damagan no kayat mo ti aglangoy iti karayan. Uray kayat ko, saan mo tamabalin? Abay ngay. Sigurado nga ipasikat naman ang imported as swimsuit na. Napauli magkamat, Marikuanang. Ay, kwa. Ururayat nga minti mga delivery ti tinapay nga in-order ko. Iso saan na mabalin sumorotak. Ay, sayang mo't maray. Ni Marituyang latan tayo, bam. Saan damot na pa ni Jebangkag da ita? Ay, sayang mo't no saan ko ang maisuot ti imported at swimsuit ka. Anya ti bagbagam, Maribanang? Adala na lagip ko, Mare. Sige nga, Rod. Agpatuloy ako na. Busy ka mo't gayam. Sige, pasensya kan Next time laangan. Nay, Maribanang, si kamot gayam sa dino ti papanam. Dito'y balayaw, Marituyang. Umay ko na sa ludsudan, no kayat mo ti aglangoy ijay karayan. Itakaday? Ay, wen ko mamaray. Ay, nakapudpudot nga main. Sige, Maray. Intag lang, oy. Angam umay ka. Umunag ka pa'y ata orayin nak. Isaganak laang diya usarag.
Ay saanon, Maray? Urayan ka lang dito ruhar. Sigurado ka, Maray? Wan, Maray. Okay lang kanya. Wow! Maripanang! Na, apayakas na tikitam kanyak, maritoyang. Ay na! Nagmayat matan data swimsuit mo, Maray. Baklis! Kan ready color na. Bagay ko kadimat laeng, maritoyang. Wan, Maray. Ad-ada si Mexica. Ay na, agyaman ak, maritoyang. Imported na ito a swimsuit. Inted ti kabagyak nga agtrabaho ija abroad. Ay, imbag ka pa'y, Maray. Ada imported a swimsuit mo. Awan, usaran mi ko mano agawting kami. Ngam tunggal ag plano kami. Saan mat amatuntuloy. Iso adito'y karayan langan at ibago sarak. Ay sikangay maritoyang. Day tasando kan short pan mo ka diti usaram nga aglangaw. Wan, Maray. Daytoyen. Tanay, awan mo't swimsuit ka. Apay nagbayag ka naglabadong haw. Wen taginelgel ko anaimbag da ito imported as swimsuit ko. Saan la aday ta? Karga akpay iti fabric conditioner. Na, agasam day ta. Inkargam son ti may sa asa si a fabric conditioner. Para lang iti day ta swimsuit mo. Ay, napatag da ito as swimsuit ko, intay. Sabay saan ta akabaulan ti gumatang iti kastaw. Iso anas kan nga aywanak. Tapno saan amadadaal adagaws. Anya? Umuna kalatan amangan, numabisin ka. Maray, kumatangak man iti barako akapay. Mano a kilo, Maray. May salaang, Maray. Mabitla nga ro tayo laan ka. Ay, huwag gaya, Maray. Kumusta nga tay swimming niyo kan ni Maribaan ng iji karayan? Ay na, ay nagmayak, Maray. Anya nga iti imbagbaganakan ka. Awan mo, impakita na laang jay imported as swimsuit na. Ninginaan ka no day jay. Naimbag atasan na kamanin at nagibasek. Saan mo, Maray? Ngam amam. Kasla ipaspasikat na nga de imported as swimsuit na. Wan nga rod Iso adyak kaya takad kadwa day jay. Apay masapol nga ipasikat na dagiti imported nga usar na. Namagaan san dagiti sinampay mo dung ha. Bay ampay laang dita. Apay nga ijerwati nang isalapayam iti imported as swimsuit mo. Ano dagiti lumablabas makakit-kita. Di mo ka di pakibibiyangan, day, jay. Na, ipaspasikat mong sabit. Daayamot imbagak akasta. Kasano ngayon no sampayan da? Ay, sana balay. Tadaak mo't dito'y balay amang kita. Mapukaw day ta. Saan ninteng? Sana mapasamak day ta. Si Kamot Marituyang, umuna ka. Ay saanan, Kapitan. O may kula isubli da ito ragadi binulod ni Badungkaw. Gamanak Pasensya kan, Kapitan, no italaan na isublay. Umuna ka tagkape ka. Anda ni ba ng ije kusina? Saanan, inton maminsan laengang, Kapitan. Agdardarasak nga main. Sikati ba ka mo? Apay ngay. Awan meten ja imported as swimsuit ka. Awan meten iti nang isalapayak. Angat napasamak. Mapukpukaw nga rod ti imported as swimsuit ka. Amangan mo't nunayangin. Awan nga rod. Sino nga tati awanan bain anang sukdal iti da ija swimsuit ka. Ibagbagak edikalman ngayon nagmun. Ginakpat-pat dyan. Ano ngayon? Aguray ka. Imay ni Marituyang dito'y balay idikalman. Saan ka day? Win. Imay na insubli ti ragadi binulod ni pare ba daw? Apay,
Loko day jay amarituyang Di kag papabasol no di mo nakita. Ay, atapak ani marituyang tinangsok dal iti swimsuit ko. Ngamen, naibagakan ko nga imported day jay. Idi napan kami nagdigos ijay karayan. Nakita mo inalan na. Saan? Ngam, sigurado ani marituyang tinangala iti day jay. Nay, si kamot ti lumabas dito tersenak, maribanang. Papanam. Mapanak man iti ayanda marituyang. Anya tarami dami jay ngay. Ha, mapan ko alaan ti imported as swimsuit ko at tinakaw na. Anya? Agtatakaw day jay ako marituyang. Anwan na kumama nga ti swimsuit mo. Ay, nangina day jay, ta imported. Anya nga ti amok. Ang mga nuinla ko na paikit din. Na, adda pa managnag mo nga iso tinangala, maray? Ay, sige. Labsan kan, marikwanang. Ay, ang mga paikit din numailakon ni Marituyang titinakaw na kanyak as swimsuit ko. Ni Maribanang madeta sumungad, Tuyang. Unag paisaw. Anya nga tati umay na ibaga. Agap apuramot ang magnatuyang. Ay, agpudno ka man kanyak. Nagapa kayo kaday. Ay, saan may? Anya kumangay ti pagapaan, may. Apay nga roda kaslada kaapan Ay, jak amukin ko Basta ti amaw, awan basol ko kan ko Marituyang! Ay, sus. Rumwar ka dita! Adaltan Tuyang, agpukpukawan. Rumwar ka takasaritam. Una yun ni Maribanang, tagis skandalo manag. Amak amang mangag na, Tuyang! Rumwar ka dita kat isobleng titinakaw mo nga important as swimsuit ko! Ay namaray, tapni bagaken ka. Awan, tinaktakaw ko nga imported as swimsuit mo. Di ka man agrason-rason sika, Marituyang. Amok deta nga style mo. Pagan ano ko mangay deta imported as swimsuit mo. Amok apaginteresam dayjay. Ngamen, nagngina dayjay as swimsuit. Talaga lang ha? Deto'y pailaang mat-arubayan may tipagiskandaluam. Tapno maamuan dagiti ka arubab nga agtatakaw ka. Sakbay apabasulan nak, maray. Siguraduam nga dapamanik-nik mo. Tanuawan, sika tirik-lamok ay barangay hall. Ay, saan ka akabutang, Marituyang? Alakitin, ha? Isublim ti swimsuit ko asinok dalmaw. Awan nga raw titinakaw ko as swimsuit mo. No kayat mo, umunag ka taing kakitaan no addaing nyawid ko dito'y balay tapno mapnag ka. Anya nga jamok. Ang mga nuinla ko mo. Ay nasaan asyak ti pagpupungtutan maray. No imbagak nga awan. Awan! Di mo ipapilay! Agtuyan tigat-gatangam, ganay. Nagyaman na, kagawad. Ay, talagang kayang nga ipapilit mo Ay, sus. Sinagsarda nga Sino ko mga ti mangala? Kasi kalaan mo. Kaslada na nabanang kanana Tuyang maday tagap apa, kagawad. Wan, gapulangit imported as swimsuit ni Maribanang. Ha? Ano nga min ayat imported as swimsuit na, kagawad. Mapukpukaw ka nung arod, katatapon ni Maribanang, ani Marituyang tinangala. Ay, narigat ti kasta, kagawad. Yan nga rod Ala, yung kaanawan ita, kagawad. Ang mga nagpin na tayo dam. Naimbag ta nagawid ka. Ano dahi taropam? Adumit sugat nam. Nagapa kami ngamen ka ni Marituyang itay. Kasanumot ngamen. Di nakayat nga isubliti imported as swimsuit ko ngayon nala na. Anya ko mati isubli na. Nupod no asaan nga isutin na ngala. Mamati ka ka di kanyak intay. Ni Marituyang tinangala iti dayja as swimsuit ko. Di ka papabasol. Ang moment nga ano tayo lumablabas dito yung arubayan ta. Saan laan ni Marituyang? Kay, asino nga ron tinaddo maalimabas iti kalman? Sige man, intay. Daka mo
O makitam, di mo matgayam amo. Iso asaan ka makibiyag? At ako nang gail. Anyatay ko na yung nga ipaaramid yung kada kami kindigani. Ipadalos ko di kanal. Nagadotiroon na. Ang mga pagbalayan ti ulag. Day talang. Wen. Ay. Kaano nga arugyan may? Kadiitan. Ayabam ton ni ganay. Sige. Mangisagan ako iti meriendayaw. Ay, uwan gayam. Nanano ti rupan yan ti Manang. Adumat ti karamot na. Nagapad na ka ni Tuyang. Ha? Apay ang nagapad ha? Gapulang iti imported as swimsuit ni Antem. Ha? Ay, nagsimple mo't gayam ti nagapahanda. Wungarap! Chip! Aw, apay gani. Adamat lupot dito'y kanal. Ha? Lupaw? Wan, Chip! Red mati kulor na. Ay, no saan nag-bid out? Swimsuit day tao, Chip. Ha? Nay, kita mo. Nay, nagmayat ti disenyo na. Ay, madlaw ang inginain. Ay, unan nga. Ay. Daytan sa mo di mapukpukaw a swimsuit ni Antibanang. Ha? Ay, isumad jay ko Chip. Nadakamat nga min kanyak ni kagawad. Ti maipapanit ti swimsuit ni Nanabana nga mapukpukaw. Mutoy na ita. Ipakita kinyang gail. Anggal! Apay? Aw. You see this? Aw. I will see. Oops. Dahito ka diti mapukpukaw as swimsuit ni Antibanang? Ha? Sa dino tinangalam iti day takwaraw. Hindi ka nala pagdaldalusan may. Kunakon kat. Naiyangin siguro. Sa dino nga iti pangikarga kiti dayta oy. Ay, ikargam iti batya. Takitaan to ni Antem. Sige, anggal. Ti imported a swimsuit kumat daytoy adda dito'y batya, inteng. Apay ngay, akapit-pitak. Nasarakan dagani ken kwarog. Ije kanal nga impadalos ka. No kasta. Pababain ka. Pinababason mo ni Marituyang. Tagayap na yangin ije kanal. Ay na. Jakmut amaw, anayangin gayam ijay. Tinton maminsan. Di kag dardara sudos iti desisyon ma. Bakitam ita? Di si kamatlat nakababain. Inteng. Ala, inka ije balay da Marituyang taing kaagsuray. Saan na saya tinaramin mo apan ang pabasulkin po na? Asinaw tinangi pag-aapa unagam day tabanang si kabadaw nga. Adda ka no napatag nga ibaganakan ka, Tuyang. Ay saan? Jak kayat ang makasarita day tatao. Ala, paruwaram itamot lang. Ay, saan kumamot akas ta, Tuyang? Agsarita kayo anaimbag. Tapno masulbaryo ti parikot yaw. Agtugawak lang dito tabantayan kayaw. Narigat mo't no panawan kayo manain. Ang mga kidi nagpinatay kayaw. Marituyang, pakawanan na kumanda. Nayangin gayam ti imported a swimsuit ko ijay kanal. Sorry talaga. Tasi ka adagos ti pinabasol ko. Suri tarupam. Kalpasan ti panang ibabain mo kanyak. Saanan a maulit, Mare? Saanan a pulos? Sorry talaga. Sorry. Mala, pakawanin ka. Ngam adda kondisyon na, Maray. Naskan nga ibagam kadagiti nang ichis-chismisam. Asaan apod na ngagtatakawa. Ay, wen Mare. Aramidak dayta. Basta pistan sige, Maribanang. Pista nga rudan. Ay, arakupan ka man, Mare. Ay, Maray. Ay, Nanabanang. Saan anasaya at tagpabasol no awan mo't pamanaknak mo? Taitiudi na, si kantumat lang tinakababain. Ala, sige. Ditan,
pinaggibusan ti Sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Eng-Eng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.